Ehehe, umwana utazi koga uruzi ruramutwara. Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport. Ibyo mbonye Gicumbi ku myitozo ya Rayon, ntababeshye byongeye kunyibutsa Rayon Sport ya 2018 igera mu matsinda ya CAF Confederations Cup, ikayarenga ikagera kimwe cya kane kirangiza, aho yaje kuza gusezererwa n'ikipe ya Enyimba yo mu gihugu cya Nigeria. Ndi umwe mu bantu batemeye recruitment za Rayon Sport igitangira kugura abakinnyi, narabirwanyije kenshi gashoboka, ariko ibyo nabonye nonaha ntababeshye, Rayon basabye imbabazi ku mugaragaro, nabibeshyeho rwose. Ntabwo nari nzi ko abakinnyi Rayon Sport yaguze ko baresponda bene kano kageni mu myitozo. Dore Charles Chupur harya ngo yavuye deuxième division muri Afrika y'Epfo, ariko se ubundi ndibaza ni gute yisanze mu Rwanda. Charles Chupur umwe mu badefenseri bakomeye cyane b'abahanga, kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye umudefenseri uteye gutya. Uzi ko wagira ngo ni ba Gerard Piqué cyangwa se ba Puyol cyangwa se ba Ramos muri Real Madrid. Ku bantu barebye umupira mbere, apana bino turi kureba ubu ngubu by'abana b'impinja bari kujya mu kibuga bakidagadura bagakora udufente n'ibindi ntazi. Ariko nkubwije ukuri, ku bantu barebye umupira mu myaka yo hambere, uwuzi Nemanja Vidic mu ikipe ya Manchester United, nguyu Charles Chupur wagira ngo ni Vidic wagiye mu nda kongera akagaruka. Abareyo hano rwose ntababeshye, mwakoze ku hari ibyo mucyo Ante yatangaje ubwo aheruka hano mu Rwanda avuga ku bushobozi bwa Charles Chupur. Aravuga ngo abakinnyi Rayon Sport yatunze wa defenseri, nushaka ufata uyu mwaka cyangwa se ufate mu myaka 10 ishize, nta mukinnyi n'uyu n'umwe uri ku rwego nk'urwa Charles Chupur wuno munya Cote d'Ivoire ariko ufite ubwene gihugu bwa Chad. Charles Chupur defenseur ukomeye cyane, mpamya ko hano mu Rwanda nta mu defenseur n'uyu n'umwe uri kuri calibre ye. Hari undi mukinnyi wundi nibeshyeho yitwa Matumona Wakonda Kanda Aber, kapiteni w'amagaju last season. Mbega Matumona, mbega Matumona. Rayon Sport hano rwose ntababeshye mwarankosoye. Indabyo Bwana Murenzi Abdara urazikwiye, nubwo harimo abatari bagushyigikiye ubagura, ariko kuri inshuro ngiye naciye akarongo. Wenda ngiye mfite uko nabibonye, nawe ufite uko ubireba, ariko twese icyo duhurizaho ni kimwe, nuko bari abasore b'aba defenseur Rayon Sport yazanye bari ku rwego rukubye inshuro 100 urwo Yusudi yari hariho, Chimanga Chirembera Ramadan ndetse n'aba Emery Bayisenge. Ibi nabihagarije 100%. Hano Rayon Sport coup de chapeau Murenzi Abdara rwose ngukuri ingofero, hano warankosoye. So rero iyi ntago yariyo nkuru nyamukuru nyirizina. Inkuru nyamukuru yacu iteye itya, mbabara wicare hasi utuze wumve neza noneho ibyo Rayon Sport abagambanye bari gushaka kwikorera muri iyi mercato itararangira. Mwese muzi ko Rayon Sport iri ku isoko ry'igura n'igurisha, iri mu rugamba rwo gushakisha abakinnyi bazaza gufasha ikipe yambara ubururu n'umweru guhagararira u Rwanda mu mikino CAF Confederations Cup, ndetse no guhatanira ibikombe bigiye bitandukanye mu mwaka utaha w'imikino. Reyo yageze ku isoko, ikigaragara cyo abo yaguze benshi ntago babashimaga, ariko kuri inshuro amagambo arasa nkaho ari kugenda ashira ivuga. Kuva rero yatangira imyitozo, abagerageje kureba imyitozo ya Rayon Sport nibo bazi ukuri, naho babandi bavugira pfira mu giturage ntago bazi ikijya mbere. Umupira turawureba, ntago umupira tuwumva. Rero twe turebe imyitozo ya Murera, nitwe tuzi ukuri. Niyo mpamvu abareyo mujye mugerageza kutwizera rimwe na rimwe. Hari igihe mutakaza icyizere kandi
biturutse kuri ba bandi baba bashaka kutugonganisha namwe kugira ngo muheranwe n'agahinda. Abari mumenye ukuri, Rayon Sport irimo iragambanirwa ku rwego rukomeye. Rayon iri muri gahunda zo gushakisha nimero 10 uzaza gufasha uwitwa Tambwe Gloire Ngongo, byaba ngombwa akaba umunimero 10 wa mbere hano mu Rwanda. Rayon yageze muri Nigeria kwitwa Jonathan Mariga, bagirana ibiganiro ariko ntibumvikana neza 100%. Ntabwo bumvikanye, ibiganiro Murenzi Abdallah yabaye bisubitse. Ubwo impamvu yabisubitse, hari hajemo inkuru y'umukinnyi w'umunyemari wabaye MVP mu mwaka ushize w'imikino wa shampiyona y'igihugu cya Mali, yitwa Issa Djigwibu. Djigwibu ni MVP, nibyo wabyumvise neza, kandi si ubwa mbere tumuvuze muri video. Ni kenshi iyi nkuru ya Djigwibu yatangajwe, ndaza ndabirwanya hano kuri mikoro. Mushyire ibiganiro twakoze ubushize murabyibuka. Djigwibu ntabwo yari umwe mu bakinnyi Sport ashakaga, ahubwo hari umu aja usanzwe ugurisha abakinnyi ikipe ya Rayon Sport, niwe watunza agatoki uriya Issa Djigwibu, amutungira Murenzi Abdallah. Murenzi amaze kureba statistike za Djigwibu, yaje kuza guhindura intekerezo kuri Jonathan Mariga watsinze ibitego 13 muri shampiyona y'igihugu cya Nigeria, mu batosukora 3 bayoboye abandi muri Nigeria yararimo. Uwa mbere yari Mbawoma, uwa kabiri yari Godwin Obeji, hanyuma uyu Jonathan Mariga wa Wiki Tourist yari ku mwanya wa 3 mu batopskora batsinze ibitego byinshi muri Nigeria. Aho hantu Murenzi Abdallah yahavuye ateye umugongo aja muri Mali kwa Issa Djigwibu. Bagiranye ibiganiro, hari ibyo bumvikanye we na Rayon Sport, ariko bakimara kumvikana uyu Issa Djigwibu yaje kubaza uwitwa Mamanura Binba yakimenye hano mu Rwanda, amubaza amakuru y'uburyo Rayon Sport ibayeho, uburyo ihemba, ese irakunzwe, ese ni ikipe ikomeye mu gihugu, itwara ite. Uwitwa Lamin Ba yaramubwiye ati mu Rwanda hari amakipe abiri akomeye, iya mbere ni APR Football Club, iya kabiri ni Rayon Sport. Ati APR igushatse kubera ko ifite amafaranga menshi wayijyamo, atari Rayon Sport igushatse aho kugira ngo uje mu yindi kipe yindi iri mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba atari Rayon, ati wahitamo kujya muri Rayon Sport kuko Rayon Sport ni ekipe itanga chance ku bakinnyi bagiye batandukanye. Ati ujya muri umukino udashoboye ariko wageramo ukaba inyenyeri. Ati Rayon nta bushobozi ifite, ariko uyigiyemo yagufasha ikakumurika, umwaka utaha w'imikino wazisanga uri ku yindi level yindi iruta iyo wari uriho. Ako kantu witwa Issa Djigwibu abakanaze mu gutwi, amikoro mbere na mbere, visibility ni cya kabiri. Agira gutya Djigwibu abajije umwe mu banyamakuru ba hano mu Rwanda, niba ushaka umbwire muri comment nkubwire izina rye. Aramubaza ati Rayon Sport bite ubundi ko president yampamagaye akambwira ko anyeneye muri ekipe ye, bimeze bite? Yaramubwiye ati Rayon Sport nimba hari ekipe ibayeho nabi mu Rwanda niyo nta yindi. Ati nihemba irambura. Ati nkubwije ukuri, ikintu wakurikira muri Rayon Sport n'abafana gusa, naho ikijyanye n'amikoro abakinnyi bose bayikiniye baba bari kurira. Nyumvirana ubanze unyumve nawe, unyumvire itangazamakuru rya siporo dufite hano mu Rwanda.
barimo bararira. Abakinyi ba Rayon barira ni bande? Ninde mukinyi wa Sport yambuye kuva Murenzi Abdallah yajya muri Rayon? Rero Rayon ifite abantu bashaka itera imbere, ariko nanone ikagira abandi bantu bandi batifuza ko yagera hiva nahigera. Abo barahari. Rero abareyo rwose muhumure, mufite ubuyobozi bwiza bukurikirana gahunda zanyu neza. Umukinnyi uwo ari we wese Rayon Sport izakenera izamura bitewe nuko Rayon ifite amafaranga. Beki irahari, Gerut irahari, Skol irahari, Airtel irahari, hari n'undi mufatanyabikorwa wundi Rayon Sport mu cyumweru gitaha izaba yamaze kumurika. Rero Rayon nta kibazo cya mikoro ifite. Tariki 25 Rayon Sport izaba yamaze guhemba ukwezi. Niko bimeze. Abakinnyi ba Rayon Sport bagiye kujya bahembwa tariki 25. Nta birarane rero Rayon Sport izongera kugira. Aba rwose mwicare mutuze, mumenye neza ko umukinnyi wese Rayon izakenera izamubona a completely 100%. Reka ngende. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda. Rero giye uva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde.